Hello vlog tentang lawan rabi suwe account ketika 6 prime kini ke account mah tambah kalah hirna nomor bayi ini bhai im jutu option nomor imun ino nak game mah yang imun ino nak game kan te pikin account mah kebas bahkan account nomor ketika all ru sepeji ketika 6 year old account mah lajan rap 7 years old kebas bahkan account pe kirim kirim gitan ke bastai ya kadar ku biang te saya tur kadar sibet mah pe inam kini ki riam try itu area milik pas kini area milik pas msha itu area milik pas msha irai pas ikan kiri area milik cai enam bet pai sap kini don kini kiri mulul kini bai pun pak lah kiri temah i bai lah shoot up dem msha dai enam kader ka account ke bapa level long te ngatrai ke bas ba te sampai do bokut ke video te kenal pini ba mah bet kiri enam gitu kirim sinang wala rakam iri kirim lu ngong nai pun pong thar barok nomor jrong ka video mah kita pe hi kinong thet tapi keto anta kini kirim ke pastai pe kirong blue kai le mah karyam aju bhai le ka khri aju bhai mah ka khri aju bhai don ni basat pong aju bhai itu bar khar bah sedan mah pe kini samurai ri te hane don ka samurai mah ka samurai don kini don am sampai ka samurai apa kadang ka samurai ro ngadap check na account ke bas ban account mah beda si kirim pa shipun kirim ki bantal dan sis pak kena punya tali bet mah gitu ya petu samurai tu samurai don tu mah channel samurai phang samurai phang pikanir don samurai bhai sap layang this is the samurai bhai asyik dekat dai try account dai dia nam plok try account la sudah kat Malaysia lah. Baik ni klik bebas mah. Inam. Klik bebas sibun ba mah. Sibun ba tu la phong shui mah. Lai lah mah phong kai kui mah. Ada bang chal ni. Kam bas ka account ni noi. Chal. Jadi dekat account dengar dah kena dekat account le. Salah. Manus mah. Inam. Account bebas tak lek mah. Bas bahasa ada company account ni kini siaro. Kidan ke account bebas ngana mo channel ke account ke bebas kidan. Dai plank kidan nak kini sia mo ke account bebas tak ada mo paji. Dong bun ba ki ul pera me lama. Bun ba. Lada kidan don ki bakoan phadiang te sa masa ceng Instagram. Ai kertang don bergiving mah dengan sabur un berfun utara account hapo komen. Te ya ka link ro jeng Instagram te sa follower tat sa message tat ngan sa reply mah. Kiba kuat ban padi next mah ngaleng aku akan tam gitu kiba mentaki siang aku itu ki 6 prime senang teh ki 6 ki 5 prime senang mah kiba biang dor ai ki face mask kini gitu ki face mask kiba kam dekat kita ki riam kita account kena bahai bela syu dekat jalan prospek keriam yenam keriam jing ini bahai ka bela syu dekat pi keturu kaneru baik lah subas kena account page keneru kidan kirim bol teh pila pong kabas pong lagi samurai mah dia matrai kidan kiru tisa pelot ki video mah haru pokot mah kidan ro kitu t-shirt ba kameram pe kener don ki t-shirt ba kameram kidan sa page mah baik kener don asubas na account dai jini bhai kajing pelot kam dai shilo bakai 6 prime dele perkan denam kiwir kidan ki ba kamlut bun tama kini kila deki ul account ro teh lajan poi resonir sol ne ladap hero na ngasa jan poi kan trai lajan poi padap re dapat kai teh lajan poi sonir sol trai mah pai kirim nam kirim ilik pas rekomendasi bahari ni bahai hari ka account ke bebas sisa ka bebas tikna pai pai iyang karya molol iyang pai keneru asubas na account dai la subas sisa nomor ka top ka don sans pa artli la phong shu le sans pa artli le la phong shu le mudas mah denam la phong shu le mah denam pai kirim nombor ba kan benir ne bhai dai philai ban scroll tu philai shin pe da ka ba scroll ni bhai roma pe jinam ka ul ka account te kalau jendap sebenarnya seluruh kam nam slam chu pe yang pe tu t-shirt berim nam kini t-shirt berim ki don la subas dai account mudas mah begitu kita t-shirt berim pun baik pun bak t-shirt berim tu okay nice brother nice dan gitu kirim rong peluru kiba kam setengah don pong mah kipir kasih jengim ta kiba all shono kirim tip top mudas mah tip top hakadar ka babiang dalagan apa saya tu hakadar mah dalam mix skin gun mah
Amun saya tengok kadar. Baik. Oh, jersey Redon li đây. Jersey Redon. Begini kiriam bol. Kini ki t-shirt bol. Oh, hai nak Redon le. Hai nak Redon. Ul shal mah. La ul cica ka account ni mai. La ul cica na account mai pe. Saki patron dia pang tangan dia patron bayang abiang mah. Denam. Ka patron da pang tangan bayang ro ngatrai baru ke pang berapa tang bayang ni. Am try Redon ki patron ki bakam style ban like bayang mah. Like nak bayang nomor jaitu sat like ni sendrang lah. Dan kita semaru pong betul ni man kasni salah adalah ngat akak keti akak sebab sak pong jiti sak pong betul yang nak mah. Ki betul lengkar ro. Ki jersey orang mah betul jersey. Ki jiti inam juta ki juta jang ini bahaya ki bakam dekat kilan juta ro. Tidak baik. Pada spek. Baik sebai dekho na bai dekho ki gon criminal roksau. Oh bhai, lah sudah kan? Ke season 7. Ketopok season ni lepas begini. Oh, season lepas boleh. 5 ni, 7 ni lah kelat lengah. Bagi kigon la max light mah, kigon mah. La max light kigon. Ka XM8 ka AK berkem 40 lah. Bas nak account deh. Bas bahagian account lah tip-top bahagian account dos nadang syodang nak. Denam. Mar 6 prime telah berkat mah. Te yang kadar insudunai. Te kadar jangan account up kan mix skin kan saya ingat saya tu nak kadar dengan saya tu nak mentah mar skin kan ruko nanti baru kita kuat bentuk kadar tak tahu anak silaj anak subscribe mah. Te kita kuat nang mi video man kesini ki account kita kamtat lah sikiran cibun ni kamtat ikini rumah. Langkat ke jing awang ultra account kan wang di kan dengan di kata kan mah. Denam. Te Kini kali ti bakuan padirong ti sa follow subscribe lupa ti sa message Instagram rumah don bergiming Instagram mah sunam ti chat banyak skin kan nak penin skin kan mai penin skin kan ke ti kadar jong kena account kedai kendai jari yang bai tama idang duna mah idang la banduna anem duna syurur ti bre ti landang la banduna yang duna skin dia trai let's say mah te sa kali mah pakai M41 Rostam kas best bahkan ni M41 all ik level new la max ke ik deh ka skaru kedon by sub ka skaru kedon gini ka skar ke bebas penino ka skar bai mana ban pakai ik yang pi bun goto oh le bai le ka skar kedon gini mah ki ang skar yu gini al ka skar kedon yu gini cupid skar deh oh mende le cupid skar lo akal le cruiser tu famas rugan ni pesar ke XM8 ke bala level max ke XM8 la level max mana semua penin XM8 bhai penin XM8 come on XM8 le bhai level new XM8 di la shi best dai la shu pu sha le la yo daki imut mah nang ta sa ke N94 dan rate of fire plus accuracy best bahkan ni dos ke N94 le pida headshot kan ang best bah mah kadai headshot nomor kadon accuracy nanta ka ada set clear ka stat on ka best bahkan ka okron gane ka profile ro kaman pini profile oh bhai profile bol le bhai ki don tu rong green dai ini bhai don kan le da ka rong blue le la shi dekat profile ro le la shi dekat all account dah mah itu nak pajak all account ki video dosai denam saya ki don ki baduk men barum la araban pitch pakai video le denam te wat kuslai ngan saben mi ki account ki bakam taru kin sami ki ba hapok ke arah jaru hapok shi spar la siki don bakok di hapok shi jar dong ti shi spar la isi ti kan ni bas na account ni bai dai tip top kan account ni bai la shoot tip top shisha kan account ni bai ka ba best tikna na dong shadong la ing khong lut hang ni te UMP bol don ma UMP bol inam UMP bol artli la ka UMP bol ka UMP to le MP5 don MP5 bol don kini ro bhai sapnin sa kagorba spin cobra level new pokarong green don ka cobra ka pokarong green don ma best na account dai nomor bhai don ka pokarong green la dos best bahkan account nak top shisha kan account level prapo level ka account kadai ka prime level 6 kalau akhir nak ka sound maram juta dengan mancu ti phila interest ni bhai na mari yang mun ina ka game ti phila travel trust dena selikin duk markamat ni bhai ro la ne phi online ro mun te bre ya chang pisi ber try ma man sebut nomor phone jong try apa komen artli ko niveau le artli ki emta niveau ma bas dai pelak dai page ka shotgun iwo ro kadan okay nice
ka shotgun iwar ka don ma ka shotgun iwar ka don nak shoot kan chane account bhai ne okay nice ki mele te ngathra ka video kam jrang sure hi sach phang ye ru kala kot ka face don ka ne ma bas na account ni bhai dai dena ka bas si chak account ni bhai ke jing pun la pun ba tla shawmal di tar na ma dena te ngathra ka video kam jrang sure perlok tang ka ne ku pun sa following Instagram ma